بلي جهدارن هجا بنرين عزيز دما هو خوش به أبدمو حمودا منوا كيفو خوشيبن وجوها البسبه بورا مقادر عقيد خلك كنودش خلكن برنامجا وجناما هم خير هاتنا برنامه وجنامه برنامه كويجي حفتانية درباري تشيروك هلبست نفيس رومان بخشانة تيكل داري حر خلق أميوانكي هلبستوانكي الفرقة مددكن ودرباري نفيس جيان برهم نفي أم دآخبن وبس حبطا خوش بجيرة باربا بتكن بلغ هدارين ما هندكارن حرجة شمية ساعات شش إباري بما قامشلو بالمجو هدار بكن هروها هندكارن سر بلا فيسبوكي ما بشوبينن وتكلياب مجر بكن روبلا من فيسبوكي وير بريس سلاش عربي هروها نمرة واتساب 0 حيشت دسدو حيشتي حيسدو شاردا ونمرة عردي شار سدو بستو صد ويك أزي نمرة دوبارة بكم روبلا فيسبوكي بير بريس سلاش عربي نمرة واتساب 0 حيشت دسدو حيشتي شار سدو بوبورين حيسدو شاردا هروها نمرة عردي شار سدو بستو صد ويك بلي جهدارن ما بنرين ما طاقم وهون ميباني خلك خيرو ناس بكن حوالي من الكنترولي افرا فورهان السر جيان وبرهمنوي آماده كرنا ام نكارن بهفرة تماشيجي بكن ولي جهدارجي بكن فرمو ناوی وی عبدالصمد محموده ده سال 1962 ده لگوندی خربا غزالا جیر لحریم چاخر بازار جدایک بویه. خوندنا خویا سرطایی لگوندی قیرا و یا آمدایی لقامشلو قدان دیه. ریجبر شرط و مرج نعمر و شاشتیا باز ده تومار کرنا جدایک بوناوی او ده بکلوریا ده قبول نبو. بیچار ماک و هر دبستان بازرگانیه آنکو تجاره بیشتره 2 سال پیمانگاه بازرگانیه لحلبه خوند. ده سال 2010 ده جبرکو او ده فستیوالا هلبستا کردی ده اندام کمیتا آماده کار بو او دو کسین دی 4 حیف زندان لوان هاتن برین و جهمو مافین خوی سیویلتیه هاتن محروم کرن. دیوانکوی چاپکری بناوی سیا خونه هیا و یک بناوی روشنا لبر چاپه. پروژه دیوانکی بناوی نوروز ناما هیا او جی یک هل بسته لی بابتن جور بجورد هر دری یک جه افسانه یکه وک کوده بیجه کوده به چند سالین دیجی دریج بکه. او گوتارا ویجهی دنویسه و دگل کووار و روزنامه‌یان ده بلاف کریه و دبیجه او خود وی بشیده دبینه و هر دم دبیجه و شیره تیجی بکه
بكردي بنويسن شاش ببن وراس بكن چيترك أو بالزمان عربي بنويسن. هلبستوان عبد الصمد محمود جوانيا خدا وجبر حسكريناوي جهلبستيرا خو بناوي بابي هلبست دايا ناسكرين. بابي هلبست هندك خلات ورگرتنه جوان خلاتا کومیدا 113 سالیا روزنامه‌گری‌یا کردی باورنامه رزگرتنه ج کومیدا آمادکار آ مهرجانا هلبستا کردی هر وها خلاتا مهرجانا بخاری. بابی هلبست جسال 2018 اندام کومیتا آمادکاریا مهرجانا هلبستا کردیه اونها جیگر سروکا یکیتیا نویسکاین کردستانا سوریاییه. او بابی 6 زاروکانه 4 کج و 2 کرد و هین لقامشلو دجی. بله بنرن هيجا وهدارن عزيز وكما حضور شوباند أمرا بورا خوش لسر نبيسكار وهالبستوان عبد الصمد محمود بابي هالبست أم بهبيني إيرو أم دمن خوش بيرو وبهالبستر درباس بكن تبخير هاتي مامستا عبد الصمد تخير داربي سپاس بو سپاس بو گوهدار و بینران سپاس بو کارمندین بویر پریس نمازه بو آماده کرنا وی راپورتان خشی نازک. بله مامستا بابي هالبست أم بينا يومان تكن حياة داوية برنامج أمام بن عبد الصمد بر هالبست بشتري. بله بابي هالبست يكم ديوان وي شو عايز قمانكم أو ديوان تاني يبنابي سيا خونية قالوا چه خونن باشكتي جنب بابي هالبست هنا چه خونن مؤجل هنا چه خونن بيك نهاتنا هنا دخواز بيك ورن دخوازي تمام ببن طاقوا بابي هالبست أب ناب نشان الديوان أخو كريه ودبن سياوي درونشتيه چه سدمه قلت أب ناب البجارتيه سپاس. سيا خونيش خو سيا خوني نابكي سوريالية ومن بكار آنية من تيد ديوان أخوي كم أقول نسالة 2013 من وشاندية وهروها همان سالي دان الباجاري قامشلو من أهنجا أم ذكرنا وينا لهولا نظامنا بيجبير كريه الفيدريبو مي لدار خستيه جخوا أم كرد جيانا ما تف خونه جيانا ما تبدأ خونه ام دوي خوني دجينجو ام آزاد ببن ام دوي خوني دجينجو ولاتي مارزگار ببن ام دوي خوني دجينجو پیش روجك خوشتر گو بي ام دوي خوني دنه گو جارك توايان کرده بيك ريزي بن بيك گوتن بن بيك نرين بن جبو وانا سيا خوني من بك ناف نشانه ديوانا اخوا بكار آنية بيتر نافكي هلبستي دعواتا اخوا وينيكي هلبستي شبرقو هلبست دما قلت هلبستي بخوينا هاجر بيكمين جار تي واطيا وينا بقري شو خد باوريان مدى او نابه هلبست جبر هر جارا قو خوينر هلبستي بخوينا قرواتي كانوا يان ويني كانوا يان نرينك تيدا ببينا هنجي باوريا من ده هلبزوان دقي ارمان جا خوا و جيه خوا لبا خوينر دبينا بأذبو براستيجي أبرس بركي من البيرا ما بقول يجمع بيكرن شماس نافي ديوان سيا خونية بله تد برسل خود دیار کرد سیاه خونه یک جوان هواکین گو از نویسینم و یه خوینر ند و راس ناس بکرد چه مبسته من جه
تجي أليغري كسي النبيسكاري جوج نبيسي خد حبك غموض تذهب جماعة كساين يعني إخوي نر يكسر تينك هبو كده ما مستم شخوك رخنوان دبيجن وبتايبت رخنوان باسبور وجه ده تشد ناف كردان نبن يان لإيه هريمي وإين جهاني تفجي أفنرينا وانايم حق هلبست بجارة يكم خواندنا يكم وقوتنا بعربي بيجن ناي استهلاك كرناتشه هر خوي نرك نرينا كوي لهلبستك هي واتايك يجي دقري دبيجن هاگر گو هلبستوان گها في نريني خوي نرى اف نرين هلبستين نرين ديمك او نامايا خودگينه خوي نران جبرگو واتايا وينا يك واتابه يك كراستاني به ناف لي نايكرن هلبست هر گو تكراسكي ويجي بك كراسكي نو خويادك وهر يك جي وي ناي هلبستي لغور خواه لغور هندري خواه شروبتك لغور رابورا ما حبر تماشا كرما شوباند بروجيكت هي دي بقول ريج بصلاجي ناوي بي ديوانك ناوي بي نوروزنامي او نوروزنامه هاني كيم هلبستين او هلبستواني كرد اب اواي هاني نبيساندن ام بيجن ملك رحمتي احمد بالو من احمد بالو هلبست اخوا جيبينا نمراند 10,000 مالك كارانين و كلاسيك كم جيب لك كارانين لدفي دما هاند هلبستانو جند وان نفشي النوده نفشي وده كسكي اب اواي هاني بكارنانيه بس تجفي هلبستا دودريج چیه قال له تقازي هلبستانيا خو بتسبين تثبيت بك بدخيا كرن يانجي تقازي محاكاة كي يانجي برهف كرن كي بهلبستاني كمر الكلاسيك چما بس جوي نوروزنامه هاني ابيشي نوروزنامه وك بروجيكي نويسي از بهم بلكي دبما شاش هفدو فيهم كربه ما بس تعمجين وهلبستا دريج يعني از فقي 10,000 مالك بنفسي رحر مالكك ما دريك بماندكم نبي افسانه كلي افسانه كي وافسانات دو افسانات سيا ما مسلم ما بس تعمج افسانه بواتيا دوي هلبستي ده از نبي افسانه مكرانيه نجبو دريجبونا وينا يان ازوان مرجي افسانه ومرجي هلبستا افسانه بكار بينم او حقر ويرنجي هاني بدبج مروج يانا خبداويش بكجي وتوي هلبستي بداوي نبي دورجي باوريام بخده يرو روج ندما نفساندنا هلبستا افسانه يان ان تشيروكي جبو فيناجي دنارينا من دبجو افسانه يكم جي روبلك يان درو بلبن دلي دباوريا من ده بابتا جو من پیشکیش کردی دهندری و افسانه ده از وک افسانه لید نرم یان دنارینا من ده نوروزنامه ناوی نوروزنامه بخوش مر افسانه یامد شما ابنا بخوا نوروزنامه يعني وك افسانه انه تخواز بدخاني كرن يعني جو بواتيك من التويق رداي يعني خونك تخواز بيان هم بيك بينا هجر از بيم نوروزنامه شروفه بكم از وي خوشبون و قشبون و جيد بم قادر عقيد برا شروفه بك نوروزنامه شواتايا ويه و خوندكار كيدن هر يك جخواره برا او بنرينا اخوا بمجي اخوا وبتجافين اخوا لميزك بشواتايا نوروزنامه وهلبت بومنجي وك هلبستوان واتايك جي هي وارمانجك جي هي وأز سري من ده أتظانم شواتايا نوروزنامه لأن أنا وند بيش دجي أزوي واتاي شروفناكم دبي نوروزنامه ولات به دبي نوروزنامه أفيم به دبي نوروزنامه جواك به دبي نوروزنامه هوالتي به دبي نوروزنامه پیشروش به لی
دباوریا من ده از وان بشا تفداجی دوی نوروزنامه ده بجوینم گرگو خودن سرکفتنیج مرد نفسینم عمري دريج تزود دسبيكري وتخمين كم دريجي بك صالا بكي صال كدواجي الجور دەستپێکردن نەش زووڤەیە دەستپێکردن چەند هەیفچێ بووە ئەس درێژ نەچوومە تێدە هێندی نیفساندنا وێ نادە یعنی ئەس دەستپێکێ دەمێ لێوی چ قاسی بقەدە ئەv ڕەوشا منین ڤالایە گرێدایە ji ber ku tu zanî rewşa me li vê derê rewşa em nevalaniş ji wêje tenê roj nîvsandinê re divê pêşî karekî me hebe ji bo em pê jiyanê berdewam bikin رومان كاركي جرانج كاريجياني و karê min jî karekî giran e û dema min jî demeke teng e ji bilî wê najî me çend dijî bi milê xwe girêdanê wek yekîtiya nivîskaran wek mehricana helbesta Kurdî ew her du jî ez hewl didim got ez wek erkê xwe hindwana de cî bikim bi rengekî durist evana tev de jî bandorê li nîvsandinê û xwendinê dikin مزاروج مظلوم بونو باري تجرام فيو اشتكي ez bu me kalek belê بني ما مستقب نوروزنامة بأواي كلاسيك يعني جنوجان تدميسينا ez helbest helbet çi nivîskar baweriya min de nivîskarê me helbestvanên Kurd taybet ê Kurdistana Sûriya Rojavayê Kurdistanê kes ji wana ji destpêka xwe dest bi nûjen nekir مش كلاسيك ji dest ji klasîk dest pê kir ez bêjim ne ji سلام تشيد نكنا تدلو bandora cigerxwîn bû تجر خوين bandora سركي bandora sereke bandora cigerxwîn bû dûr civaka me civakek olî bû çawa olî bû bandora Ehmedî Xanê û Melayê Cezîrî hebû ez wekno ez mûna xweş te re bêjim bavê min jê re digon Feqih Hesen Feqih Hesen şagirt fêrî Qur'ana pîroz dikirin li malê êvara Volo wek helbestê Cezîrî bi nebrak dînî dixwend milî ji lê guhdar dikir mijber dikir ew helbesta Cezîrî mijber dikir di hindirê Merwedê bandorekê dikir tiştina Livînê. ji bo vêna bandora klasîkiyetê li hemû nivîskaran bûn taybet nivîskarên helbestê û bandora herî mezin Seydayê helbesta Kurdî ez vînavî lê dikim Seydayê cigerxwîn e got bi xêra wî bi saya serê wîna helbesta Kurdî di dema tariyê de di dema çilî û wan çaxa de got dikarî bêjim Rojavayê Kurdistanê û ev herêma me di tarîkê de jî ji hêla zanistiyê jî ta di hêla wêjeyê dî wê çaxê ew ê qîr dikir û ban dikir digot kîme ez Kurdê Kurdistan û bi tîpa Kurdî radiştibû tîpa Kurdî û bilind dikir خواست أمو جهدار تشتكي سيا خونيد بن سيا خونيد أملو رونن تشتكي جهدار بكن بالجمتة هاتش ما تشكي بخوينا destpêkê bera çend çirûsk bin شروس بن هلبست بن مادام هلبست بتشبه ويخوش بن ويجن بابي هلبست بشخوا belê welat welatê min her tiştî bibe tu nece kenê min evîn mal û mewdan zarok êl û ol bimîne sîwana min welatê min her bibe û bibe lê tu neçe welatê min neçe mase li ser maseyeke xapînok guh dilivin ez li kolanê Qamişlo li gaza paporan digerim li ser maseyeke çirûk pênûs têne firotin li berê ronehiya çirakê helbesta min tîpê xwe nabîne kolan li serê kolana hemberî mala min helwestekê ez livandim rikirikandim diran kabok dil û ziman zarokek 10 salî di nav tîpê dîwana min de li kurtêlek nan digeriya ev 55 sal min şewitandin hê li hêviya saleke şînim
شخوا از لگهدارا ناگرم گرج من را لچبکانه دن نوروزنامه دبیجه توجی چبکان مزنتره. سپاس خوش سپاس. فقل لك نامج مرسل فيسبوك هاتنيك جوانج يري باز اوسي بيجي رسالة تهنئة خاصة بنوروز نامة مع مستا عبد الصمد محمود. سپاس. محمد خرطمي دسا بربي سباس بابا باريا عقيد بالتوفيق لجميع كوادر بوير سباس باريا هيجا ولال كاساني دمباش سلاف وريز بوتا ما مستقادر وما مستا عبد الصمد ونهرها بن سباس ما مستا قلال حسن عقيد عمودة إشارة قال لك حوالي عركرية سباس بوجي شهناز تمو سركفتن بابا بيه البست هو برقام شو بالتوفيق خال جيهان خليل سركفتن ما مستا أبو عبدو سركفتن بابي هالبست شهناز تمو بالتوفيق وسباس بوا حمويان جيهان خليلجي ومصطفى هدلي سلافريز بوا حمويان. سپاس بوا حوالا توا. سپاس لبست خوازم تشتكي تاني بيجم شهناز تمو ديا هالبسته ومحمد قرطميني زواي منه. سلافريز مجبور حيابت كش حمويان سباس بوا قشا قدرين هجام هرنا برق كرت وأم بلقرن جارك دن برنامج يا أخوة. بلغ هدارين هيجا ام جارك متقرن برنامج اخوة وجنامة ميوان مال استوديو بريز بافي هالبست بخير هاتي جارك بخير داربي بريز بافي هالبست قال لك اليان تهاتي خلات كرن نرينا تده اف خلاتين كردي دواري ويجا وهالبست ونبيساندي قلت تاني بركي تبك نبيسانا في السربيانجي خلاتك الجامعة بيج خزيزة بيانجي قالوا أب خلاتي هاني القل يني بيسكار تشتكي جير دافرين باتاوي هي يانجي هجر مروق خلات من عيني يعني مادي بنت شترج يهلبس واري يني بيسكار يعني خلاتك برف شعب أب خلاتي مي كردي إذا قمانت من بلكي كرد تاني ما خلاتات دن ولا الحمو دبرين ويجايي الجيهاني خلاته نخاسم فستيفالك بفستيفال هالبستة كماني مبلغ بري عند الدنيا جي خلاتك برب شعبه تشد بيش درباري بيه كده شخوا ما مستم دماغو ما تشار هيفي خوش زنداني قنادن وعم دركتن وهات الماري ام جلاي ما مستي مزن كوني رش هاتن وخندن وشخوا اوي مدبونا اوي خلات عريز قرتني كوميتين صدو سيزة سالية راق هاندنا كردي دوي دميده دوي روجي ده هنجي مقوت بومن اوايا بواتايا نوبلا كردية جبرگو دهنگی ده خلات کرن آن ابا باورنامي قوتين بلاف کرن گلکی کم بون و هندک بون و هنگی باوریا من ده واتایا وینا ملزم بو جخوا هل بدوی مرو نارین مروجی چاوا قدام پیشت کفید و نارین مروجی پیش کفن بلا خلات نبن ارزان نبن ما مسولو ارزان تردم بالكي اب خلاتي له ارزان ترهين ارزان حركه تقارب از فيد بيجم بلا نهر كسرا بسرخه و هر خلاتك يبدا دماغو انا نارين البا مدل ازمونا من دي قلتيد كاردكم يكجي خلاتا مهرجانا هلبستا كردي هي از امي كوميتاوي دم
ديكتياني بسكارين كردستان سوريا ديجي لبامة خلاتا يكتياني بسكاران آسالانه هي او شي خلاته او خلاتا از نرينا خود بردوام بكم فرم. از بيم سروينا دنرينا مدى ام هول بدن تشد كوميتا هلبستي دبي ياندي كتياني بسكار هذا بيجي بلا نفيسكار او نفيسكاري بيجي استا في خلاتي بستينه ببينه سركفتنا جخوره وشخوا اف بروجي كرم كري انه بلا الي كاريك به وبلا نا ارزان به عين ام سر في خبتن وهجر ام او درفت هبه او الي كاري وبشتجري بوما هبه د یکتیانی ویسکارا دجی و کمیتا هلبستی دجی امی وینا جی بکن علي كاري بشتريج هلا كيف باز بانك كيجبت كد بيجي هنكاره آلين يارا از کارم بیجم بناوی هر دواجی بناوی یکتیانی ویسکارا جی و بناوی کمیتا آماده کار آم مهرجان هلبستا کردی جی ام آلی کاری و پشتگیری چه جهمو لاین کردی دگرن کی پشتگیریا ما بکه کی آلیکاریا ما بکه بیگو مرجن خو پیشکش بکه بیگو خو ببینه وصل سرما ام لباما جي كيف خوشيه لدما جو برامبر به پشتگیریات بکه جبو تشتکی درباسکی یان پروژه کی درباسکی بیگو مان ام وینا قبول ناكن ام وینا نا بجرين خلاتا يكتاني بسكارين كردستان سوريا شخو أبايا خلاتك سالانية بريارة من جاري كيبني او برجن هذا از بيتم بريارة دستايا ريفا بر يكتاني بسكارين كردستان سوريا جو هر سالي خلاتا يكتاني بسكارين كردستان سوريا يك خلات او يبدأ نبسكاركي جو خودي ديروك و برهم بي تاني أنا بسالة دويمة ما دخلت دانه شو كونغري آوارتا يكتياني بسكارين كردستان سوريا 2015 الباجار ديركي شيبوم يكمي خلاتا يكتيا ما رادستي قور بهشتو خديجي رازي به هلبستواني قورة أحمد الشيخ صالح كر قو أوجد فان هيفي داويد شو بردلو فانيا خدي وخلاتا دويم بريغو مخابن هردوجي گهشتنه هلبستوانن گو دوی سالی ده چون بر دلوانیا خوده بريغو ما مستفرهات فرادي عشمو كوچا داوي بك بهيفكي او جي ما خلاتا دويمين اي كتياني بسكارين كردستان سوريا رادستی ویکر لی مخابن وچه روشاوینی تندرستی روشک خرابو نکاری بو بشدار ببن برای وی بناوی مالباتی بشدار بو و ما خلات رادستی او خلات بون وك حمو خلاتين ما يكرد وك حمو خلاتاي لي ام هود دن جو ام كاربن چاوا برنامه تا جه همون راديون هنه پیشکش دکن لي و خوش كرجي تشتكينو تدهي انه جاني خستيه دي امجي هول ددنج وخلاتا ما خلاتك جدابه بس تخوازم تشتكي دي فيواري ما لكم ما مستلق ما صار تليفوني ما تخصم تليفوني بقرن ام بقرن بله الو يا بارباش ما مستلق مان سر شعبه قل كيف خير شامان باشن قل كيف خير سلابي وتجي سپاس خوش سلام مامستا خو تبري ابدو اب ازمون در باسكري راست سپاس بابي زانا سپاس كي لقمان جخوا ما موسى لقمان
وەکو دەزانن ئەم بە هەورە جگەری سەرۆکی یەکێتیانی بیسکارە کوردستانی سووریانە و ji bilî wê jî ji xwe dostek û birayekî ezîz e û gelek spas bo te Keko. سپاس مامۆستا لوقمانش بۆ تێکلیەتە بۆ بەشداربوونەتە سپاس بمێن خۆشیێدە سپاس بەێ برێز بابی هەلبەست ئەم بەگەرن برسێخوا بە گومان دکم پرسگرێکە خەلاتە بە دەرباز کرد بەێ بەس خوازم تشتێکی بەس ji bo ez xweşbîranekim ji xwe mixabin evê sala 2017 sê helbestvanê gewreyî hêja got koçedawî kirin û ji مامۆستا ئەحمەد شێخ صالح مامۆستا ئەحمەد شێخ صالح فەرهادی عشمۆ û di dema van rojê dawî dijî mamoste Xelîlê Sasûnî bavê Perwîz ez îro berî got ez werim vir bi demeke nêzik hin têkilîdna bera min û kesna çêbû çilê mamoste Xelîlê Sasûnî komîte amadekar a Mehricana Helbesta Kurdî li bajarê Qamişlo wê lêdarxîne bê alîkariya malbata wî na çawa kengî li kwî de çilo ev wê rojê bên em ê hîna berfirehkirina wê na û şirovekirina wê na ez nikarim tê biaxivim lê tenê beryarê ji got em ve komîte amadekar a Mehricana Helbesta Kurdî em çilê Seydayê Xelîlê Sasûnî Xwedê jê razî û cî bihişt bê li Qamişlo em ê lîdarxînin. بەێ سپاس بۆ ئەوەش بۆیە بریارە جێ ڕێزگرتنێ بڕاستی بریارێک گۆگرتی برێز بابی هەلبەستیش کۆمیتە ئامادەکاریە هەلبەستە مەرهەجان هەلبەستە کوردی گومان دەکەم ji berî 10 ساڵا û فردەژی 10 ساڵ گومان دەکەم چێبوونە تو وەک کەسکی کۆمیتێ de تنابینێ ساڵ bi ساڵ بەشداریە هەلبەستوانان تێ کێم دەبێ سال bi sal xwezî bipar سال خوازی بپار سەدەم نەرنەتە وەکتە دوێنێت چما هەلبەت گەرەک زانم 10 ساڵ چێبوو تێدەیە تدمع معي ده ودفيجن سرا دكشينا de Mehricana Sêzdan de me li bajarê Qamişlo lê ciwamêrekî malekê seriya ji nêzîkî nêzî wê diwara zorê me li darxist baweriya min de ew Mehrecan zengîntirîn mehrecan bû çi ji hêla beşdarbûna helbestvana bijî û çi ji hêla yakçan salê bû a sêzdan sêzdemîn 10 sal a sêzdemîn dema got em mehrecanê me li dar dixist esayişên dewletê ya ewlahiyê wan berî piştî 10 gavan li nêzî mebûn û çavdêriya me dikirin û me ew tirs nebû wê me bibin wek tehedîkê bû vên bû îrade hebû got têvîna têvî karî bi serkeftî bibe وتصالك يجبوي كتي زنداني جمان هلبت بشتي يا 10,000 ذهب جمان دكم بشتي ناول جندي موسى جورا دباورية دباورية من دقلك سدام هنا جبرجو أفمه يعني أصلا هلبستي تيد باش تبلير جيروكن يعني روشة آوارتا روشة شريجو تيد هي بنابريا قالك هلبستفانا ليدبت تجمر بيج ما كاكو شما هلبستفان قالك هلبستفان هنا فرن روج افان واوجي وبشدار ناب براستي مرومات ما يدفي دمينه هلبستفانك ديما هرجاني بشدار دبي وليرو نشتي و بشدار نابه هلبستكينا اخوينا يعني خوندنا مجيري از نظام بشواتي لي بنرب للتاني از خوازم تشتكي دو بات بكم تشتي يقول سر هفدو مايه تا ايرو روج و پرچه نبويه او جي كوميتا آماده كار آمهرجانا هلبستا كردي و اندامين وينا جي همو تغربي جي همو بلاين سياسيين جي و جي يكتين ويسكاران
چارچوبê nivîskareyî bû heyîn îro jê hemwan tê de. يتمر ستان داما Dema أم بيجنوك ميناك صالة بوري صالة إيصال بريد هيفا كدوا بله. ناف دار وقت ما مستصل هي حيدو ما مستكون يرش ما مستعم بيج نوا بيجن فرهبون القام شلونه وباش دار نبون وتكليم مار نكرن وقت ميناك كماسي آلي ودي كماسي ez bawer nakim ku kêmasî di aliyê me de وتكليم مار كرن bêguman dema tu karekî dike tu dikeve kêmasiya jî de. البت كاربك Em ê كماسي bêjin kêmasiyê me tune ne evaya çîrokê dinin. Lê wek te nimûne anîn تنمونا اني ماموستا كوني رش وصحيح حيدو ماموستا كوني رش بشدار المهرجاني تشنخون المهرجاني بشداري وما الورجي جيرا قوت انه ام كاتي تشتكي بخويني يانا قوت ازخوازم ام درفتي بتن كسين جوان ماموستا صحيح حيدو جخو كم اندام مني كوميتي يقول باجاري حسكي باش تاكل طايرن بيري ومهرجانا بيستان اللي باجاري عمودي ما مستصلح حيدو ورقرت يعني ما بس من اول ما مستصلح حيدوجي وكل بسفانكي نزي مهرجاني ندور جي وتنا كوكيدنا برا اندامن مهرجاني وفي ما مسيتنا نناوي ننا ما مستكوني رشنا ننا كسيدتنا لي شما او ما مستبشدار نابي باوريام ادي اوات تشتكي تايبت ويناي يعني انظام برسف البامتنا انظام بشمام هلبت كمانيه ما هنا كمانيه ماجي چنه باوريام انده هر و هر gerek komitek nirxandinê hebe komîtek nirxandinê hebe ji mehrecanê ne pêwîst e got endamên komîtê bin jî وەک ئەزمۆنا me tê heye de müşterek got a sêzda û çarda de me komîtê nirxandinê ava kirin ew komîtê nirxandinê mamosteyên ji dervî komîtê bûn mîna Diktor Ferîd mîna mamoste Xalid Mihemed mîna mamoste Hesên Biroj Serêkaniyê Xalis Misewer Arşekê Barafî evana me têkilî bi war kirin û me alîkariya wan a xweşt me kirin وبونا كوميتك نرخاندني وأف هلبست دنرخاندن جوان خديجي رازي خليل الساسوني عندما كي كوميتي بو لي أو أف أزمون بأمراستي قالك أصلا جاي جديد هاتن بشتي وينا نرينا عندما كوميتي جو مع أويان مهرجانة نبيش بركي وهركس برابي هلبس وسربست بلي شو برس ولا ما مسام لكن بس أنا بس جي أم تشتن زلال بكن تشتنا قل لك برس شيد بن يعني تيكر نشما فناكس باش دار لما تشما كما سيد كذا تشما بس جي ديار كرنا زلال كرنا مجاري نتشتكي ودم جي شو دم باز دمامه هر وهاد إيصال فستيفال هالبسد مهرجان هالبسد بريز لوري تلداري خلاته كم ورقرت قال لك اقوت بريز تلداري هالبس فانا كل يقول لك هابي نبيستي هالبستي بي نلو قيسي ناف دار نلو قيسي جيدورتي نارين فانا و سرتش استي ابي فاني وتشمن قطاغو خلات ورقرت ما مستقادر بزلالي تشاوا هالبستفان تي هالبجارتن قو ام خلاتا مهرجاني بديني مهرجانا بيستو دوان عندما كوميتي اما دكار ام نهكسر جخوا حتى ايرو روج افجي كماسيك السرمتيني بساندن مرجي قو كسي خلاتي ورقري نيفيسكي تنه انو جاركه يك دو سي چار اف مرشتيد هبن تاقو عم في خلاتي أمر جموتنا الجم كوميتي تاني كسكي خودي ديروك كبه خباتك وينا دواري ويجاو زماني كوميتي سر أريبك چاواتي كرن نافتين هالبجارتن ناف وبين هالبجارتن چن نافتين او ناف یک دو سه چار جناوی کمیته آماده جلای کمیته آماده کارتین نفساندن هر یک ناوی کید هل بجیره
پاشی دەنگدان سەروانەوە چێ دوێ بسەرکەبە ئێ بسەرکەوێ ئەو دەگرێت هەلبەت باوەریان مدێ وەک کەس وەک یەک ژە ئەندامی کۆمیتێ ئەv vêrengî hanê şaşe ji ber got min gelek cara ji hevalê xwe digot pêwîst e got em berî demek dirêj 6 heyvan em ragihînin mehrecana helbesta Kurdî radigihîne got kesê xwe helbijêre ew xwe helbijêre ji xelatê re bera helbesta xwe bişî ne helbestê dîroka xwe sîviya xwe bişîne ez kîme çî min heye çend pertûkê min hene min çi kar kiriye ji dûr komîteke ji vê ji hindirê komîte amedekar bê helbijartin û li ser wan nerînarûnê û rakîne berî got mehrecanê jî ne em nehîlin roja me berî wê jî ragihîne enû ev mamoste bi ser ket wê xelata mehrecanê wergire ji ber van sedeman yek di du sê çar belê spas em dixwazin dîsakê helbestekê guhdar bikin em vegerin warê helbestê e belê spas bibûrin maqil te zehal kir ev helbest ez dixwazim ez hinekî paş divegerim û vegerim xortaniyê ji xwe siya xewnê ezmûna min ji nîvsandinê ji sala 1908 û hetanî 2013 bûn helbestên cora cor 23 sal ev helbesta got ez bixwînim min sala 1908 de nîvsandî ango guhdar êgilê guhdarî bike enû xortekî ciwan temenî wîna 20 û 6 sal bû nîvsandiye bêhna xortanî jê difûre bêhna xortaniyê jê difûre ji ber wê jî navê li bendeme li bendeme ez li bendî yara xwe me civan daye divê were çawa nayê li bendeme li bende li ser agirim diçim û têm xwe nagirim hawêr xwe hawêr dinerim çepkan didim bêguh bidim cav li rê nelhiş xwe me civan daye li bendeme cav li rê dûr dûr dinerim li hêviyê bi bask û perim gelonay çima nehat nikan bê wê ji vir herim nabeneyê wê nehabê nake derwa ez bawerim nizam wê jê ku ve hilê hawêr berê xwe diguherim buhare lê me xweş deme civan daye li bendeme xumxuma çem û kaniyan xuşxuşa vandarî biya deştek rast di alîçiya şînetê di hezar rengiya gulbihar qawan û nêrgiz xak bi xemle nakê xuya hindik maye li min hilê heyva çarde li bêriya jêre saxim jêre heme civan daye li bendeme bîn dikim bîna sorgula dengê şalûl û bilbila avdarê çi xweş buharê hawêr avê darê zila ger nayê şana bim ticar dil wê bibî warê kula divê bê hişyare dilber ew nakujê her du dila ji can û dil ez pêre me civan daye li bendeme li bendeme hat destbaş hat û hat gava hilat fermo hat û hat gava hilat cav pêketin ji wê de hat çok ji kestin hêsrê me hat weke ava çemê ferat dilik rikrikî nekir tebat xwîn hewgeriya neçû nehat qîrîn ji min çû bişewat vaya hat va dosta me hat rastiye yan dixewdeme eva gotê li bendeme ketin hevde ev gulûdar tevjêre pişt bûn xûz û xwar gul ji ser şaxa hatin xwar xwe li rê ra xistin wa bigar avra westiya hewherikî li ber pêrast bûn ka şûcar çiya li çiya kirgazî em ê çikin çiye biryar rastiye ne dixewdeme eva gotê li bendeme
دەستفرە ئەس چوون پێشیە گەه بلەز و گەه بە بازدان گاوا ئەم هەردوو گەهان هەv هەژیا عەرد و هەر حەفت عەزمان ڕۆزەر بۆ دیرۆک لە پاشما هاوێرمە بۆ میژ و دوومان مەم و زینژێ گۆرێ ڕابوون هەردوو بسەر هەڤدە گریان ڕاستیە نە دخەودەمە ئەv دۆستا منە و لبەندەمە سپاس بس خوش هات راستي ما قدار ذكر از هز بوم الستران كقداريتكم نال هالبستاكي شبولو از برسم تي هالبست هاتن بونستران بله بونستران شخواد دەستپێکە من دە دەما گۆم من دنیویسان ساڵی حشتی و vردە شخوا ئەز ئەژلێلی کێمە و هەلبەت ئەس پێ سەر بلندم و ئەس پێ مەزژی دبینم گو ئەژلێلی کێمە مامۆستا عەبدولقادری سلێمان ئەو ئەم ماڵێ مان نزیکی هەبوون ئەم لێدی ئەم دۆستی هەبوون تێکلی ئەمە هەورە هەبووم مامۆستا عەبدولقادری سلێمان gelek helbestê min ê destpêkê kirine stran بليوي ji bilî wî na şixwe piştî wê na û virdê nerîna min hat guhartin û berê min ket helbesta nûjendê kasêtek wî heyê taybet ji serî heta binî tev ji nivîsê min bûn û ji bilî wê jî كليان صالبو nama notî û tiştekî de bû ji bilî wê jî hin helbest hebûn ما مستعمي فقرن فستيفال هالبستي ودم براستي باز النظام في حسنا بن يكجار وقال لك برسم مجمانه عم تخوازن حول بدن قاربن بيترين برس بكن هالبستا بيسو اليمين ايسر قول داركت كورتاي استا هالبستي تيدا تشاوابو استا هالبستي تيدا شخوا دنرينا من دي تەvayî newek dihat xwestin lê tu nikare bêje û helbestên pilebilin jî tê nebûn yan helbestin got bi rastî jî navê helbestê lê hat kirin tê de peyda dibûn em hêvî dikin got salê werê de asta helbestê ji wilo bilindtir be مش هيك كده اما بين مجرد ما مستا و برسكريك كدن قال لك يكتياني بسكارة شيبونا يكتياني بسكارة كرد سوريا دور يكتياني بسكارة كردستان سوريا دور يكتياني بسكارة كردستان سوريا شخطة ريا راسية ودورا كدسي يكتيا دنجي هنا شش يكتياني بسكارة نرج آفا بيداد بن وك هالبستوان وك كسكي روشنبير البي روشهان شواد نر خينا berê goz biaxivim yekîtiyanê vîskarên Kurdistan انا بنشوف جدا بونا çi bun bana gış yekîtiyanê vîskarên Kurdistana Sûriyeyê wekî te kerem kirî riya rastiyê ez istifamê li ber datînim ev pêşî ji ber got ez vêna nabînim yekîtiyanê vîskara سدن ji ber got ev ciwamêr kesek bi tena xwe ye tena xwe tenê ye û endamê komîta me yê rêveber bû û piştî kongir nema beşdarî civata nebû bi yek carê gelekî şerê me kir lê me bersiva wî naneda û باش تبرر شي بقشتي تشاد خوينا روشا ثقافي بين روشنبيري تشاندي دروج اباي كردستاني كسي هري روشنبير واس بلند وخندوزانا كتن في روشا هاند اما تشي غازنيج تبقى سياسي بك ما مستب بار ده هيفا ده هاند انت خازن بورتي مامسي بردم لا يدري ام چون سردانکی کردستانه بله دندری وی سردانی ده ماما مستا حسن سلیوانی دی سروکی شاخی و دهوکی بله برسا اف برسکر بداوی ده اوی گوت هونزانن بیچنا برامت چیبو لی کردستانه برهون لباوه هین کشتن و خویند ناوتنه لئیمگی ها کشتنی خوینیجی گوتولوژی یکتیان ویسکارا نبوده دو تنی ایگو کاربون هرن سلیمانی و بین هولری او نویسکار بون براستیجی وی چاغی مج برخوا فدی کر انو چاوا انو ام کتن وی آستانه شخون نروشک راسته و نه درسته هر یک جمع راجه پرچاک جه وی گناهیان
نعم تاني وكيكتيامة حمورة هيجن همو بهفرة حرشش برچه هر يجوهن بهفرة راجين في جناه يعني بهفرة بيام جها ما مستا سباس وقت بيشنيار الجمعتنا الجلوة وكيكتيان سكاري كورسان سوريا جو نزيكاتيك نافان يكتيان شيب بيجومان شي دان وسندل بشتي كليبه لباما وكا كتياني بسكارا كردستان سوريا يعني جيد الخشي و اريكرني وتا يرو روجي تشيف خوندني جهيلا يكتيه دند جو جمرتين ام واسباس دكن و ام بشدار دبن براستيجي تيكليه ما بهفر هنا ند جور استاتي خستد تاني سلافي يعني ام سردانك يهفدو بكن يعني ام دكولان سرداني فرميت من يعني ام دكولانك يهفدو بكن سرداني كسياتين فان دفان دمين داويده يكتيا روشنبيرين كان دونا جزيرة سردانك فرمي نافن دامكرن ود بروجي مدى يجي امو جي سردانا وان فقرينن وام سلافك الهفدو بكن گفتو گودنا برام منو مامستا انجوانا جي تشيبويه امي هول بدن جي قوام كاربن چالاكين هفبجي تشيبكن ام لباما جيد الخوشيه تبيش نيار تشتك جوان بيفتيتنا تاني او دنابا بيش نيار دنا القلوة نا لي دما قوفا خوندني وان جي مرتين ام بشدار دبن خوندي مرتين جي كتيدن دسبيكي دي تنبون بجارة كير كتيان سكاري كرد سوريا اي نكتيان بسكارين كرد سوريا براستيجي تيكلينا برمان وانتنان بيش نيارتنن ونا بيش الروجيا ده مبادرة جمبادر كذا بتايبت او يكيتي بريارا كونجر درباري وانا هي ام وقت دستيار ريفبر تاو ام كونجري خوال دار نخينن كونجري بيش نيارتنن بيش نيار بامتني ام نكارن جي برياري دركف كتيان سكاري كردستان سوريا قال لك اندامي وهنا وقمانك ملكي اندامي هري بر اندامي نافاني كتيان اندامي وانا سرچه بنجهي اندام تين قبول كرن دي كتيان سكاري كردستان سوريا دري بازا دري دي يكتيان مسكارين كردستان سوريا مرجن اندامتي هنا بكيماسي في يكبر همي بيناها به چي چابكري به چي نويسكي به كوميتك نرخاندني اللي باما دهندري بزماني عربي كردي بزماني كردي هي يكبر هم چي بعربي به چي كردي به يا كردي به أست بعربي أست نقرنجه أست أو برهم كوميتك نرخاندني هي كوميتك نرخاندني برهمين عربي كوميتك نرخاندني هي برهمين كردي كنجيجو أو كوميتا هان أريب كل وبيجي أف خديه في برهمي هجاي بب عندما يكتيه أم وقت استياري فبر ناس نامي تديني وأريد كل سر عندما تيوينا أم فقرن هالبستي بالي بر تماما أكيد شن نقد تنيمانه نزيكترين هالبست أنت تجي حزدك هالبست إيش حزدك إيش بزارو كاميرونه هي هري نزيك تي بخوين جمال الله جوز بخوين بالي فرمو دماغو بريك أفرا خل سرو بلي نيجار بك هالبستواني دهرفها بري سرودا روجك آوارتا دخيالي من دا بشكيفي جروسكك خوزا دبجنا دميدا لفي هيجش دبا خوش دبا ددوما لسر بلين دياغي دلوسا بلين دياغي لبر بلين جافين بريد حرفن خداويجن سرا گرمي خداويجن جرا دمي رزگار و آزاد بن دا سويا هيوية دا دنوشا پری فرهنگه دروج و شویده خورست سورترین گل وجاندن بروسک و تاوان گشترین روناهی ودان جبو دسپهیبونا خونن تدا روابم پری فرهنگه دستران و آوازان ده پنجره خوشترین آواز درستن چند گاوا به پاش ده وگریا پری او نامه یک جه ازمان جبو دستینگا پنجره ده روابم
پری بجورده دفره ددم جمیرک افراده لپست پستان میجی خوگو هدارم دبری روج هلاده ریا خونا بینم بملولی لسر تجکا بیهیوی بر بجیرده دفرم پری جنشکاوه جسرودا تاوه دخم مینا مجی گوتو نزانه بش کووتی من دید چاوا بسر من وتی من بلندهیا تپیوا جنوبه دواتیا پریده گهشتم جکنی پری که وقت دفرن کس کسود آفرن جکنی پری که وقت دفرن کس کسود آفرن جاندار جیندار دمین نامرن آشتی و آرام ده چرخ خیاراز ده دگرن پری و پری و پری پری دست خوش مامۆستا سپاس ڕاستی دەم خەڵاس بووی و داویژی بووی ئەس خوازمەوە دپرست لێم دمانێت سخوازم بکەم فرمو یەکژێ ئەڤین تا چ قەیس پیوان ئاست هەلبەستە دەگرە چ قەیس جێوێ هەیە ئەفلاتۆن دەبێژێ چ کەسێ گۆب ئەڤین بێت بە هەلبەستوان ئەڤینە هەر کەس ئەڤین دەما گۆ مرۆڤ ji evînê xwe cuda bike, evîna welat be, evîna malê be, evîna jinê be, evîna zaroka be, evîna pêşerojê be, her û her tu bi evînê geşbîne û tu evînê dikare berdewam bike. Helbestên bavê helbest e. Kî bi ser dikeve? Evîn ya welat. Bêguman her û her welat pêş. Pêş e. Pirsek min nekiribe ji bîra kiribe û lê te dima bit dixwaz em ê pirsê ji te bikin tu karî ji xwe bik û bersivamê jî bide. Derxwe tiştek hebe em bêjin me nepirsî. Ji ber dem tu nebû rastî pirsê me manî li dem nemaye. Ez ê tenê tiştekî tenê bêjim taybet ji Û tek nivîskara dayî re. baz bêjî. Tenê ji nivîskara re û bi giştî ji hemû Kurdan re. Ji hev hez bikin. û dilê xwe ji hev re negirin û di ser kêmasiyê hev re bibûrin. Heger em hevdû hemêz nekin û em hevdû li hevdû nebûrin em ê nikaribin tigava di turiyan de bavêjin. Nivîs û helbest ji bo welatê û ew welat ji xwe bi we heye heger Kurd nebin wê Kurdistan jî nebe ji hev hez bikin û çavê we li hev bin. Spas be we tevan. سپاس مامۆستا چەند نامەیە me hebûn me nexwendin borîn Cîhad Muhammed خواست حبكي برسا بحثا ديوانا روشنا بك مخاب ندمنما مهند الأمري بالتوفيق جوان حسن بالتوفيق محمود عقيد بالتوفيق سباش بو غشا سباش بو بهدارياوة سباش بو شوباندناوة سباش بو ما مستاهل بس بابي بس ويرو مر عمدبو بل يقول هداري نهيجا بنرين عزيز وصا أم تجهيجن داويا برنامج أخوا خلك أخوا يا ويجناما إيرو بورا والسر كنترولي دارين حسن والسر وشانا زندي متين رمضان والبشماعي كي بورا بو قادر عقيد طا خلك كنو وميوانك نو ومن خير وخشيدة هر الشاد باختوار بن سباس شبو تمام استجارك بن سباس من من خشيدة